زیاتر شنوکەوی ئەم بابەتەکەین لەگەڵ ئەندامی پەرلەمانی عێراق بەڕێز بناس دۆسکی میوانی کوردستان 24 سپاس بۆ ئامادەبوونت بەڕێز بناس تایبەت بە هەناردەکردنەوەی نەوتی عێراق لە ڕێگای هەرێمی کوردستانەوە گفتوگۆەکەین پێکەوە. پێش هەموو شتێکمە بزانم چۆن گرنگی پاراستنی کێڵگەنەوتیەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق کرێ لە کاتێکدا کە عێراق ئێستانە ناو بەرداشی جەنگێکی گەورەدایە. رێز سلااف سوڤان خان بوو هەمی تەماشەوانت کوردستان 24 ڕاستی گەرنتی نینە و گەرنتیە هەندێک بێتاکردن و عێراق بشێتن پاراستنا کێلگەهێن نافتیên کوردستانê بکەن. ئەم دزانین vêgavê ev fesaîl û ev cîhatên dervey qanûnê yan evên kesên ku ji dervey qanûnê şûl dikin bûyne sebebê hindê ku tesîreka selbî gişt Iraqê bikin. Me dît berî du rojan Findeq Reşîd qasif kir bû egerê hindê dihî teqrîben eglebiyeta konsuliyat û sefarat ji Bexda seheb bûn. Yani mefhûm ew ku Iraq wek hikmeta Iraqê çi desthilat li ser van gropên çekdar nîne bilekis yani bi wan jî belkî bibûyne sergêje û bargiranî û bûyte sebebê hindê ez bawerim îctîmaek berî sê roja serok wezîranê Iraqê berêz Sudanî digel xeliya xwe ya emnî rêve birbû tuê kombûnê da tuê îctîmaî da gehejbûyê raddey yani ku dibêjin muşade yan nexweşiyek navbeyna wî Ebûfedekî da çêbibû reîserkanê Hejdê. Yani bsora amma wazih bixwe em dibînin gelekî xirab û gerentiya hindê nîne ku bişên van hicûmên terorîstî rawistînin ser kêlgehên herêmê û ser herêmê û ser xwe li Bexda. بەڕێز بناس هەڵوێستی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانî بۆ گەرنتیکردنی بەرژەوەندەکانی گەلی کوردستان لەم قەیرانە چ کاریگەریەکی هەبوو؟ ئەم حەزکەم پیچێک بژم بەرفرە سەروی مەوزوعی باغڤین ئەف بابەتە ئەف ئەتیفاقیان وکە ئەڤ vêgavê em dibînin ku dest pêkirina henardekirina naftê bi cihûdên berêz Kak Mesrûr Barzanî serok hikûmetê Herêma Kurdistanê li 27 heyvana îtîfaqiyek 27 heyvana sala 2025 rêkefnek îtîfaqiyek navbeyna her du hikûmeta dihate kirin ka careka dî nafta Herêma Kurdistanê biçte sîkin bazarê dinya yani careka dî biçte nav muadelatê duwelî da ew bû dest pêkir tazdîr li 27 heyva neh. Şerîkatên Kurdistanê dest pêkir întac û tazdîr kir rêka boriya Kurdistanê bû mîna a cîhan. Di wê fetrê da rojane bi hidûdê 100,000 bermîla nafta Kerkîkê jî di geliya Kurdistanê çû cîhan û tate teswîq kirin û rêka Sûm û heseb îtîfaqiya evan bijniya mêjûyî eva cenabê serok wezîran ku dewrekî rolekî îkcar mezin têde hebû ku dest vebêtin. Evan û ketê kirin her ku dibêjin berdewamîdana wê rêkeftinê mucerred ev wazên wike li menteqê çêbûyî ku mavî Qurmis rawistiyay întacê Iraqê naftê nêzîkî 4 milyon û nîv bermîla ye. Ev 4 milyon û nîv bermîle işwana nêzîkî 250 heta 300,000 li Kurdistanê hate berhemînan. Hewsa Sûm û ku sîka cîhanî OPEC wextetirîn te xarê hesa Iraqê destnîşan ketin rojane heqê Iraqê ew bû rojane 3 milyon û 200,000 bermîla tazdîrî sîka cîhanî biketin. Milyonek û 200,000 bermîl jî bû navxwe kartînan. Nûke piştî mavî Qurmis hatiye girtin yani tazdîra Iraqê hemî me digotî nêzîkî 300,000 şerêmê çû 3 milyon bermîl rêka benderê Hurmis yani mavî Qurmis li wêrê hate tazdîr kirin rêka Basra. Ewa Basra hata rawistandin nûke etimada wana pitir hez dikin bi etimadê bêxne ser Herêma Kurdistanê. Mufawezatek çêbû van rojê çûyî di navbera her du hikûmetan da hikûmeta federal û hikûmeta Herêma Kurdistanê hindek daxwazî hebûyne işlayê hikûmeta Herêma Kurdistanê taban her mufawezateka çêbîtin hikûmet hemî muhawilê dikin meselen em nabêjin şirotên xwe bisabînin yan xwe ferz bikin ser tarafê dî nexir ne muhawilê bikin ev
خلل و اف سوء تفاهم تهین و اف مواضيع معلق بين چاره سر کرن وسط دیار بکو البری دروجان وزارت نفت عراق بیان نامه در خست بتوندی راستی یعنی شولی وزارت نفت عراق نینه بحث حدودا بکد یا بحث نظام اسیکو دای بکد دیار بو چند مرام سیاسی پشت هبوینه شکل دیفرا مباشرتا مدیت یعنی مثلا وکی لوبیه که نکات داخلی پارلمان عراق دا چی بویش چند جهت کاپیکت دیویژن حزب تقدم بله برز بداسمیش هرمی همان پرسیار کم جگر وزارتی نوت لا کوبونوکی دونی پارلمانی عراقی زورینی هر زوری آماده بوان دژی رکوتنکی بغدا و هولیر لبارین نوت وستانوا باشا امانه چیان لکردستانه بید ما بستیان چی بو از بس دابطه توضیح اگه بکم بری بین اجتماعاتی وقتی وزارت نفت عراق بیان نامه در خستی بری دروجا الپشتی و احزاب سیاسی یا کتل فراکسیون سیاسی الپرلمان عراق چند فراکسیون که بیان نامه ابدیجی حریم در خستن سبب چه سبب اثاره او بیان نامه وزارت نفت بو تقدم بیان در خستگله که یعنی اتوند بو او بابلیون هر چند بابلیون یعنی چه او خدانی نجی دست نابینم یعنی چه تأثیر هندامازن هبیت یعنی فراکسیون که هندامازن بید دو مقعد الپرلمانی هین بس اویش بیانک داری خست هر بو اثاره رأی العام بو دیسان عصایی با بیانک دجی حریم داری خست نب دجی رکف نب دجی حریم کو حریم بوی مانع تصدیر نفط دست بکرد و طبعا چه اساس بوی موضوعی نبون مجرد اثاره هندک مشاکل بون حس کرد شارعی به دیجی حریم بکار بینن شارع عراقی چوانی سیاسی آنی بیشن کو اوه بگاوه امد وی ازمی دا و حریمات شروطا سرما فرست کتن طلب کرد کو جلسه بیتا کرن یا پارلمانی یا مستعجل و داخازا حاضر بونا وزیر نفتی کرد مدیر عام سومو هر واسه داخاز کرد بو کو وزیر سامانه سرشتیا کانجیل حاضر بیتن حسب نظام داخلی پارلمانی هر جلسه یا تیدا کرن آن هر جلسه بیتا داخواست کرن تویتن هیئه ریاسی موافقه سر بکن رئیس و هر دو نائبت خو موافقه سر جدول اعمالی بکن حتی کو یعنی بیتا عرض کرن موافقه جی لازمه نه موافقه اغلبیه لازم موافقه مطلقه بیت هر سی لازمه موافقه سر جدول اعمالی بکن حتی کو پریوه بچتن طبعا وقت پارتی کاک فرات وقت دیویژن دایان کردستانی کاک فرات جیگیر سروک پارلمان عراق موافق نبو سر وی جدول اعمالی اما وقت پارتی مشارک نبوین از بارد کم گلک کتله سنی گلک برادرین شیعه دی حاضر نبو بونه اوی کمبونه اوی کمبونه هشت قرار داری خستن هر چند اف قرارات توانا نت شرعینه بس دیویژن سرواز عراقي عام آخفتن ورقم ايك يعني ايك رقم ايكا في هشت قرارا شند دست بكر بوجود بو لازمه جارنت يعني حكمت عراقي ملزم كر بو جارنتي كرنا دانا راتب موظف كردستاني وكي همي عراقي باش افين ديجي موضوع تنظيمي بون موضوع هندي بون كو حكمه بله باشا بابزانین پێشتر ڕێکەوتنیش تریش کراوە لە نێوان هەولێر و بەغدا چەند جارێکی تر لەسەر پرسەکان ڕێکەوتون ئایا خەسڵەتی بەردەوامبوونی زیاتری تیادا هەیە بەس ئەگەر بکرێت بە کورتی وەڵام بدەیت و چون پرسیاری تریشم هەیە و کاتمان کەمە بلا اف اتفاقیه اوانو که بگاوه اف دست بکردن نفته بردوام نه اتفاقه کانیه بردوام اتفاقه برینو که يعني أبا ما قلت 27 هيفينها وقت دست بكري أبا مجرد چونكو أف وضع استثنائي چه بو طلب هذا كرن إنتاج نفط زيادة بيتن طريقة بوريا هرم دا تصدير بيتن بس مجرد بردوامية الاتفاقية بري هرم كردستان دا خاص كر بو مجرد أف هجوم دروني أف صاروخ السر كيلجين نفطي بين الراوستان دا حكمة هرم يجي بشيتن أفي نفطا خو أول كردستان تيتا إنتاج كرن تصدير كتا سيكا جهاني اف نفطه هکه بیتا تصدیر کردن جد بیتا ایراد بو خزینه عراق یعنی نه بو هرم کردستانی پاره بیتید نخیر سومو اوی نفتت فروشید سواء یا کردستان یا کرکی پیک و السیکا عالمی دهتا تسویق کردن بیتا وارف يعني رافدك بو خزینه حکمت فدرالی بغداد باشه وەکو دوا پرسیار
بەگەر بە کورتی ئەمەش وەڵام دێتەوە ئەم هەموو ڕقە لەکوێوە سەرچاوی گرتووە وەکەوەی کە باسم کرد لە پەرلەمان ڕوویدا و جگە لەوەش زۆربەی لایەنە سیاسیەکان و کەسایەتەکان زۆر بە توندی هێرشا کردە سەر هەولێر و تەنانەت ناوی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بە حکوومەتی هەولێر برد ئەم ڕقە لەکوێوە سەرچاوەگرێمە و دوا پرسیار من بو جنابتا دیار کرد ویگاوه تکتلک یا هی یعنی داخلی پرلمان عراق دا نبز بو وی موضوعی بو گلک موضوعی دی خدای ایک یعنی بدجی هرما کردستان و پارتی تایبت اف چند کتلیت بیگ و شولد کن برنامه هنه بر بو مستقبلی جی و اف آخف نتوانا کو بیجن حکمتا اربیله یا حکمتا شمال عراق چند اوی خوی دستوری نینه چون ماده اولیش دستور عراقي واضحيت بيجيتن عراق دولتك فدراليه يعني حكمتها وين مركزيه نخر حكمتها فدراليه وحكمتها هرما كردستان يجيت في دستوري دهاتيه تثبيت كره بله سپاس دەکەین بەڕێز بناس دۆسکی ئەندامی پەرلەمانی عراق لە دهۆکەوە میوانی کوردستان 24 بووی سپاس دەکەین